Biakamal ka Noor online TV channel banarwach ka kwi kwar ni Simon Gadwe Dwell man keb SPLM IO faction la SPLM Kid Gwang man balat kwi de ta dan in che move ka je ke se charme che jala dat ko belunyre wich ka so Sudan gwam mi chamal che lat ke pin ka ne kum so Sudan you know ne tungwan bin nanu won ko shinaren je tel ramrach ke espelmayo ket gwang ke mandan lerode ganye te ngwan lungu me kan gado jwal kana wo re malkamo ka Kenya ka gwadan shibondi alchi goten ka tuman peace initiative ne te ngwan gay ka laran we cha general gado jwal cha gagrar kana bonamo anything la de ka ko ge gen odongo chetel gwad medar woten general gado jwal jen a quer mengesh mandana lada a quer me take a plan ko ngum balat kanetin konten gor kaje ko en moment misha berar la tike ling kaneti goal la roda gori partner to be a let kel nyok jen shunga kel ka bon medit ala bon were ano shit kame shi aje gujeno anno bi kirma yadit bawa re wuja danante gado jwal tetin beje lo jogono jinne bijina kwar ke baje kwanya la deputy commander in chief ka South Sudan People Defense Force ki de ni South Sudan ana mo karwade nyu de je gwano kirma yadit te commissionen are kwar ka manana te ka General Simon Gado jwal ko jen misha dollar no la jarom tan cheru meshi anene no eno ba deputy commander in chief ki jen gwadra nan gore bedetin tama shi mi lar jen neme mi cha kwany ni ka gwase dan ko cha kwany no jen bala kuar she kula turn down ki she look gwe jen o jen kwa lur ne je ki gur no jen ba jo kep bo tere wiki juba telemlada shikatin shi an ngachre wiki so dan kir me yadi be jo kwany wala be jo wujirun kan tokon diala kene konte merka general gadwe jwal mala kuar aspela mayo kid gang faction jen me kan ko shikan wa re wik ka juba duno ga jen gwase men tama shi gwache ben ko shikir me yadi de gujano jen take a value ki take a lot ba yegwa gwada dana ti general gadu jolten ko general gadu jol ci jel karwada celet karwada you know jen take a nas to gor ka je to bom re kuma ka so Sudan ci kon bilan nuwer karodien ko nuwer chaga dakarew you know take nuwer chaga dakar dio ki ka ngwan ngai kon take ne to ngwan to gor ke bon to gol you know chang son leo chang te ka bon te nuere kore ta bande ngai te nuere kore you know te kon ke barol nyang te nuere kore te kon ke dakri ma chaten te nuere kore te kon ka bon te gol te nuere tin te chande long ka mudon kwene ka nuere cha da ka tungwan chi ka rodien kelpin ka kan bon to ano ena ran la ja gur no jen bete ka me balat me be nyut ga jen o jen gore jen o ba wuj be jalat sit ka mishane na gwata me kare dial te toka token ka do badanan shi kum so Sudan te de pinga je ko tele mu tok bang me de la na me tok bang ki do je ro bang tele je tuk ti diaro dien ka do be dan sha no re sha ga ne ka jere wi ka so Sudan so jen la aim ke jen dana ngod na tin ba man ngod dak so Sudan chumentam ko gi ke jenu kanir ko la siasin kel kanir ko la nuore kie ka jang kinir ko ci bec tay dan ci ko de toje ne de ci je ko tam ne wanti lu cha palwe tam lat kelung ko ngoda kum so Sudan ngod kan te ka malba so ci kana gu jenu we aw ne jen amalo malba de ko cha ne dial ya kelpin cha nuore ya kelpin kan jo bonde ti nyudu je gwano
ci Simon Gado Dual che de jal karwada ko ne ngwala ja gwi ko en go donga jen shunga kel e shunga la ka queen war karwada no e shunga la queen war karwada shunga ga kwi South Sudan men je gwi ka char me dit ke ngen me dit la jen che jien ka position dam ten war ten ko belen warika ai now ci ngwan ci guren shift wala no South Sudan ka jen gwi ken siasin dia la na ran be gor be jien ka ku be defect bo ko kum do dien be ngak be jien bo ko kum do dien na mo jien na ko de ko kene en tama boko la no kum South Sudan ka jen ta dan guyena so ko kuje mo e mazano bi espele mayo kid gwa faction biga yigmat ka kirma yadit ko che jien ka politique dan e naka nuare ke nyen jang kan nuare ka je en tama che woko ba la no kum South Sudan ka so jen do bada so en general Simon Gadwe Jwal ala muben chemek ala men che realeka ko be chara gwano be gwada medan e shaje kon kwantin ka shwe lok ko duom gwi jeno jen gurno baje kef ki baje mo kerek o jenan kana kon inform kana jogano jin bi jena deputy commander in chief dung South Sudan people defense force ka kenero daling suko kujamo shi han ram mo dewutin mekane kon la da go kandim mane tin konen gora kan ko kon laslat chimgi kon mantama muraji ga yama kentin konen che yor pinyen wo bala le ndam kuma South Sudan kwana pel kwana jen ko jena nuar tan let ko jen kuma South Sudan jen chan yam ngi jeno men le den tam jenedi jene gan de ni ka diala konen te ka ko shi de ni nuar garo te jang tan de jor gol tik de ni ka baga kontren baga kon ngech mi cha ga ngeje chika cha nga cha ngech a chigen ngi kana luang cha mara de ni kana chinal army dung South Sudan dan jen ba kula banda wach jen do ba danan cha yat pinge mu nyu no de ba de ni ba kon nge ke 1 man 2 man ke 3 man an gwata mo ba je kule nong rei wi ka South Sudan ka nyok ba de ba je to integrate ka national army kie ba te ne te ka national security ba ne te ka police ba ne let ka kan bon diala god diala konan de ka let ajen andan en yat pinya na mo wete cha je lelet ba ga nonga kananga kana kirma yadi kwale jong yene na che jien ko na me cha tuk dul nware kana tuk dul jan na me cho ko kumungu ka kum South Sudan so jen gwina te ana ran goro je bo ko ram dana no shungne shunga kirma yadi shunga garudwal shunga kirma chaten shunga kor ko tabanda ngai shung ko shangsan lew chang shunga kor nen diala kon tre wi ka South Sudan ki jinga so ko kuje mo jendana gode nyoya kel general Simon Gado Dual che shunka rwada shunga kel ke kuma South Sudan kene diala kono go jeno de South Sudan der woniam antama jen shi aneno no shikan malamo shikan gorbu kana ta indu no ngoda kanane fulfill kanane lalet dundo shikana agree ko ba lunjogre we ka South Sudan ka ba gwada men me sha kamano wal la deputy commander in chief ka South Sudan People Defense Force ba je ben kama shit ka manga yana no position na ngora teten kana wuj ko mi sha gore ngone jin mi sha je kwan chai mena wuj ka nyok ba je wuj a cha ngaje no chi fail ka mena le but ken kon ben jere wi ka South Sudan ko te ka mal to gor ken obalat te kan gor akir ma yadit kana bonde ene me je nana gor ba nyaa yekel ane biya te ka mal bande je ko mo dien bye bye